ariko ikintu dukwiye gusakaza, ikintu gikwiye gukwira, umwuka utwikira ikirere cy'u Rwanda, igihugu, reka umwuka w'ubuvandimwe n'urukundo kuruta kuba abantu bahari ariko hatwikiriwe n'ikintu cy'inzangano n'amashyari n'imitima mibi. I don't think ko ari ikintu kizabe na gato. Why? Mu buzima nta hantu abantu bigeze batera imbere aba ari bo bose hatabanje kugira imbaraga aho ngaho mu gihugu cyabo. Donc hatabanjemo gupfukura iyo misingi yo gushyigikirana, ntago bibaho. Mujya munibaza impamvu mutabona tugira abastari bakomeye mu bintu. Nuko realite iri hano, abantu ntibazi gufata abantu ngo babashyire ku rwego bababwira ngo tubateretse ahantu hanyaho. Noneho muri mu biganza bikwiye, igihugu cyose cyaguteruye, abantu bose basenyeye umugozi umwe, genda tuguherekeza n'amashimwe n'imigisha y'igihugu urayijyanye. Igihugu mvuga ntago ari ubuyobozi, ni abaturage, ni mentalite iguherekeza. Hanyuma yuko Rugaju Rigani, umunyamakuru w'igitangazamakuru gikomeye mu Rwanda, ni igitangazamakuru cya RBA, dore ko uyu Rugaju Rigani yamenyekanye kuri Radio Rwanda by'umwihariko mu kiganiro Urubuga rw'Imikino. Uyu Rugaju Rigani rero usanzwe ari umusesenguzi ukomeye ndetse akaba n'umutoza wa ekipe ya Gorilla, yamaze gutabwa muri yombi. Ariko ibyo ngibyo ntago ari byo nshaka kugarukaho, ahubwo ndashaka kugaruka kuri mugenzi we yitwa Musangamfura Lorenzo. Uyu nguyu Lorenzo nawe ni umunyamakuru amenyekanye ahangaha kuri Radio Rwanda. Hanyuma yuko uyu Lorenzo nawe yirukanwe ahangaha kuri Radio Rwanda, na Rigana akaba yamaze gutabwa muri yombi. Noneho ndaje mbabwira uko byifashe. Rwose Lorenzo yagize gutya, arapostinga kuri Instagram ye, aramwenyura, aravuga ese munsobanurire ni ibiki byabereye ku Murindi. Ni amagambo akomeye cyane, ngira ngo nyavi muzini muzingo. Reka nkubwire ngo kora subscribe, ukore kunzogera, ukore like ndetse na comment. Ntiwibagirwe gukora share niba koko ukunda ibintu dukora ahangaha ku byegeranyo Empire. Yitwa Rugaju Rigani. Hanyuma yuko muri ekipe ya APR Football Club hakozwe ubugenzuzi, bagasanga hari amafaranga arenga miliyari y'u Rwanda yagiye anyerezwa. Nyuma yuko aya mafaranga rero basanze yaragiye anyerezwa, byabaye ngombwa ko bakurikirana amakonte cyangwa se abagize uruhare rukomeye muri aya mafaranga cyangwa se mwibura ry'amafaranga. Ahangaha rero nibwo Rugaju Rigani, umunyamakuru wa Radio Rwanda ndetse na televiziyo Rwanda, akaba n'umusesenguzi, akaba n'umuyobozi cyangwa se umutoza wungirije muri ekipe ya Gorilla Football Club. Rugaju Rigani rero nibwo yahise atabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo abazwe impamvu aya mafaranga yagiye ayoherezwa cyangwa se aho ahuriye n'aya mafaranga. Ariko ibyo ngibyo si byo nshaka kugarukaho, dore ko manze nkubwire gatoya ko uyu Rugaju Rigani n'ubundi amaze igihe avugwaho kutumvikana ndetse n'umunyamakuru mugenzi we yitwa Lorenzo Musangamfura. Uyu nguyu Lorenzo nawe ni umunyamakuru wabarizwaga mu kiganiro Urubuga rw'Imikino cya Radio Rwanda. Uyu nguyu Lorenzo yaje kuri iki gitangazamakuru avuye kuri radio ya RC Musanze. Iyi nayo nagashami ka RBA gakorera mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze. Uyu nguyu Musangamfura rero Lorenzo yakoraga urubuga cyangwa se yakoraga amakuru y'imikino ahangaha kuri RC Musanze. Nyuma gato bitewe no kwitwara neza ahabwa kuzamurwa mu ntera cyangwa se kuzamurwa mu kazi azangaha kuri RBA, by'umwihariko kuri Radio Rwanda ku cyicaro gikuru cya RBA. Amakuru rero nuko Lorenzo na Rigani bagize kutumvikana, bagera gushwana, bagera gushamirana. Amakuru avuga ko ngo Rigani ngo yaba yarabwiye Lorenzo ko ari kinyendaro. Ayo ni amakuru yagiye avugwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Hanyuma yuko habaye kutumvikana, byabaye ngombwa ko igitangazamakuru cy'u Rwanda RBA gihita gisezerera Lorenzo, abamuhereza ibaruwa imwirukana mu kazi ku
k'itangazamakuru cyangwa se akazi ko gukorera iki gitangazamakuru RBA. Nyuma gato rero Lorenzo nyuma yuko yirukanwe hadaciyemo icyumweru kimwe, Rugaju Rigani yahise atabwa muri yombi bitewe nuko akurikiranywe ibintu bigiye bitandukanye bifite aho bihuriye n'ikipe ya APR Football Club. Ariko Lorenzo yakoze agashya, ajya kuri Instagram ye yandika amagambo akomeye, aravuga ati nimumbabarire mumbwire ni ibiki byabereye ku Murindi. Arangije ashyiraho udustika duseka. Ibi ngibi yacaga amarenga avuga ko uyu mugenzi we yaba yamaze gutabwa muri yombi, ndetse benshi bagiye babivuga ko ngo byaba ari no kumwishima hejuru nk'uko abantu bagiye batandukanye bagiye babikomozaho, by'umwihariko abakurikira Lorenzo ndetse na Rugaju Rigani. Kugeza kuri munota rero Rugaju Rigani aracyari mu maboko ataraye, ariko nta gitangazamakuru na kimwe kiragaragaza aho urwego urwo ari rwo rwose rufite aho ruhuriye n'ibi bintu, ko rwaba rwatanze statement cyangwa se rwamenyesheje abantu ko ibiri kuvuga kuri aba bantu ari ukuri. Ariko amakuru akomeje kuvuga ko rwose uyu Rugaju Rigani yiwe yamaze gutabwa muri yombi. Nshuti bakunze babyegeranyo Empire, reka mbashimire mwe tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwira ngo kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye ushobora kugenda ubana natwe mu biganiro byiza kandi bigiye bitandukanye. Ndagushimiye cyane.